Irridu niżguraw li l-Afganistan ma tibqax żona ta' konflitt. Naħfru lil min ħadem kontrina imma issa ma rridux edewwa esterni jew interni. Dan kien il-messaġġ tal-ewwel konferenza tal-aħbarijiet mit-tmexxija tat-Taliban jiem wara illi ħadet il-poter tal-Afganistan f'idejha. Il-kelliem ewlieni tal-grupp assigura wkoll mal-medja illi persuni li tul is-snin ħadmu ma' qawwiet barranin mhux se jiġu interrogati u se jinżammu sikuri. Fil-ħin tal-mistoqsijiet intqal ukoll li l-medja privata fil-pajjiż se titħalla indipendenti. It-Talibani fissru l-impenn tagħhom lejn dan il-qasam skont il-kultura tagħhom. Dwar id-drittijiet tan-nisa, suġġetti li ħafna wrew tħassib dwaru fl-aħħar jiem, intqal li dawn se jitħallew jistudjaw u jaħdmu, iżda fil-limiti tal-liġijiet tax-xarija. Sigħat qabel u fl-ewwel indirizz tiegħu lin-nazzjon minn t-Talibani ħadu l-poter tal-Afganistan, il-President Amerikan Joe Biden qal li hu konvint li ħadd deċiżjoni tajba brabta mal-irtirar ta' truppi. Mill-White House Biden qal li l-Istati Uniti ma setgħux ikomplu b'missjoni militari li diġà swiet triljuni ta' dollari. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. Id-Dipartiment tad-Difiża tal-Istati Uniti issa se jiffoka fuq l-evakwazzjoni ta' truppi Amerikani u persuni vulnerabbli mill-Afganistan u ment jistmaw li mad-9,000 persuna se jiġu evakwati kuljum b'titjira kull sija minn Kabul. Fuq il-medja soċjali spikka ritratt ta' ajruplan tal-merkanzija Amerikan mimli saru ħommu b'Afgani li ħarbu minn pajjiżhom. Fl-Afganistan stess il-kapitali Kabul jidher li hija aktar kalma, iżda l-militanti Talibani qed iwettqu kontrolli f'diversi nħawi tal-belt. Jidher ukoll li t-Talibani ġew ordnati ma jidħlux fid-djar privati. Xi pajjiżi Ewropej taw ukoll il-pożizzjoni tagħhom dwar is-sitwazzjoni. Il-President Franċiż Emmanuel Macron sejjaħ għal protezzjoni mal-fruntieri Ewropej minħabba influss qawwi ta' immigranti, hekk kif hu mistenni li 5 miljun persuna jaħarbu mill-pajjiż fi żmien li ġej. Fl-istess ħin, il-Ġermanja waqfet kull għajnuna li kienet qed tagħti lill-Afganistan dwar l-iżvilupp.